Yes, reka tubasuhuze rero kandi twifurize kugira ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Mazo TV. Mazo TV rero kama kawaida tuba tugarutse muri breaking news update z'ibivugwa cyangwa se kubigezweho hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko rero ubu ni rwa rugamba ruhanganishije umutwe wa M23 ndetse na coalition FARDC. Rukaba ari rwa rugamba rero rumaze imyaka igera muri 4, rwa rugamba rumaze igihe kirekire. Ngera ngo rero ngusuhuze wowe uri kutwumva uherereye mu gihugu cy'u Rwanda, wowe kutwumva rero uherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Suza umuvandimwe Jinyore uherereye hano rwose mu mujyi wa Goma, ngira ngo ngusuhuze kandi wowe n'umuryango wawe. Nizere ko mumeze neza cyane, ko mudahwema gukurikirana mahabari zacu mutubwira ati Mazo TV muko wapi, kisha mbona munekosikana kwa mahabari zako. Ubu ngura ngira ngo nkubwire ko wowe ukunda ibiganiro byacu, wowe twumva cyangwa se wowe ukunda makuru dukora cyangwa se tubagezaho, iki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe cyangwa se sabone, ukibuka no gukanda kuri notification bell kugira ngo tugisora ikiganiro cyangwa se tukigera mu kiganiro ujye ubona notification ikubwira ko Mazo TV twamaze kuba twigera muri studio, tugiye kuba twatogera tukababwira tukabavira imuzi n'imuzingo ibiri kubera ku mirongo y'urugamba, yaba ya makuru y'imbere ku rugamba, yaba ya makuru abaramutse avugwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba actualité CD cyangwa se radio Okapi. Aho hose tukabageraho tukababwira ngo mbese bimeze bite, biramutse bite muri access zose za haba Nord Kivu cyangwa Sud Kivu. Ubu ngubu rero tugiye kuba tugaruka muri access zigiye zitandukanye, yaba access ya Rubero, Masisi, Sake, Rucuro, Fizi, Warungu, Mwenga, Uvira n'utundi duce tugiye dutandukanye. Buriya iyo tuvuze izo za Uvira na za Mwenga na za Fizi, mujye mwumva n'umujyi wa Bukavu, cyane ko uwo mujyi nta ntera cyangwa se nta gihe kinini kirimo uvuye za Uvira werekeza umujyi wa Bukavu. Iyo ni imijyi rero iteganye. Bukavu kari wo mujyi wa mbere munini muri Sud Kivu, tugakurikizaho umujyi wa kabiri munini ari wo Uvira. Niya Uvira rero ikomeje kuri koroza, niya Uvira ikomeje kuvugisha abantu amangambure, niya Uvira irimo cyangwa se iri kuberamo urugamba rw'amagasa. Ubu ngubu rero icyo nkubwira ni uko urugamba rwabaye imberenge, haba hano muri Nord Kivu za Rubero, haba muri Nord Kivu muri za Masisi, haba muri Sud Kivu za Uvira ndetse na Bukavu. Dubonye mukanya muri aka kanya coalition isohoye itangazo rivuga ko iki cyumweru tugiye gutangira kigomba gusiga umujyi wa Bukavu mu maboko y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko bavuze ko uyu mujyi wa Bukavu kuwufata ugomba kuba nanone wafatirwa rimwe n'umujyi wa Goma. Ibi ngibi rero ni mwenyewe Felix Tshisekedi Chilombo we bitangaje rero mu nama yakoranye n'abadepite, ababwira ko ubu ngubu inama amaze iminsi cyangwa se umwiherero amaranyemo iminsi n'abasirikare cyangwa se n'abajenerali ba FARDC ariyo kutegura ibitero byo kwisubiza umujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Yashishikarije rero abakunzi b'ingabo z'igihugu za FARDC ko bagomba kuba biteguye intsinzi, bagomba kuba bitegura aho bari hose ko bagiye ngo gutabarwa na FARDC bagakurwa ngo mu maboko y'inyeshamba za M23. Ibi ngibi rero iyo bivuze avuga ko tayari ibitero byose bagomba gukora bigomba no kubasiga mu mujyi wa Bunagana, ikigo cya Rumangabo ngo bakakisubizamo ndetse n'icya Kiwanja kirariya ngo bakisubiza na gereza zose bagiye bigarurira harimo n'iza Munzenze n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi ngibi rero yabitangaje avuga ko uko M23 yinjiye ngo muri za Goma, Bunagana ngaho ariko igomba no kwasubira, ngigomba kwasubira nkuko yahakuwe n'izinyeshamba. Ibitero rero biri kuvugwa hano muri Sud Kivu ni mu mujyi wa Bukavu. Ubu ngubu aho tubabwira ko muri iki gitondo haramukiye imirwano, drone Sukhoi na drone za CH4 nizo ziri gukora hano muri uyu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko ku birindiro by'ihuriro
AFC M23. Nkuko rero umuvugizi wayo mu bya politike Dr Oscar Barinda yabitangaje, yagaragaje ko M23 iri kugabwaho ibitero n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma, aho rero yatangaje ko mu bice bigiye bitandukanye by'amajyepfo ya Kivu ariho hari kubera iyi mirwano. Icyo tubatangariza rero twewe ku ruhande rwa Kalisiyo, ariko ntabwo twe tubyemeza cyane ko n'imboni yacu nta kintu yadutangariza ku bijyanye n'izo operasiyo ziri kubera mu mujyi wa Bukavu. Ku ruhande rwa guverinoma batangaza ko bamaze kuba binjira ngo mu mujyi wa Bukavu, ariko nk'uko twabibonye ku munsi wo kuwa kane abagera kuri 200 b'abazarendo bahasize ubuzima, 57 bafatwa matekwa. Ariho twanabonye bamwe muri bo b'abazarendo ku munsi w'ejo ku mupaka wa Grande Barriere bitara Koronishe uherereye mu karere ka Rubavu, hakiriwe abagera ku 8 ba FDLR ndetse n'abandi batatu babaga muri Wazarendo. Abangabo rero bakaba baratangaje ko bakoreraga muri Sud Kivu, ariko FDLR zo zikaba zaturutse hariya muri teritware ya Masisi. Ufite ipeti rero riri hejuru muri abangaba biripotinze cyangwa se babaye reported bafashwe matekwa harimo umuriyetona. Ngo rero nk'uko Oscar Barinda akomeza bivuga, avuga ko abafashwe bashyikirizwe inzego z'ubuyobozi bwa Repubulika y'u Rwanda, bakaba ngo bagiye koherezwa mu kigo cya Mutobo gereye mu karere ka Musanze gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe y'inyeshamba n'imitwe y'itera bwoba. Bakunzi ba Mazo TV rero, tukiva kuri inkuru ndagira ngo twongere dusubire mu mujyi wa Uvira ho gakeya. Biravugwa ko uyu Uvira abaturage abagera ku 1000 nabo bamaze kuba bahunga uyu mujyi nyuma yuko uyu mujyi uvuye mu maboko y'ihuriro Association Fleuve Congo M23. Bakaba bavuga ko rero bo bitewe n'uburyo icyama bari babanye nacyo, uburyo bari babanye n'intare za Sarambwe, bagomba kuba bakora mu buryo bwa reprise strategie militaire, bakadeployinga bakava ahangaha muri ibice byamaze kuba bigeramo umuntu bitumuza rendo. Ariko turabona ku yandi marezo sosiyo atandukanye mwenye Jacques Prosa ahamagariza abaturage bose baba mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi, aho uyu mugabo kandi yasabye abaturage kubwira abanyamurenge bose bahunze umujyi wa Uvira gutahuka bagasubira mu ngo zabo, ngo kuko ntawe uzongera ngo kubatoteza. Ibi ngibi rero ntabwo twewe uburyo tuzi uburenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se tuzi ibibera hano muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo bishobora gukunda, ntabwo byakundira aba banyamurenge kugaruka muri ibi bice, kuko umunyamurenge wari we wese afatwa nk'umwanzi wa guverinoma, agafatwa nanone nk'umuntu ushobora kuba akorana hafi na M23, cyane ko ahangaha abaturage bose bagaragaye muri video bakira M23 tayari. M23 ikiva muri aka gace nabo bamaze kuba bahunga berekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane ko abenshi turi kubabona ko baherereye mu miji ya za Bukavu, abandi bakaba ngo baragiye mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bari mu nkambi zahariye rwose mu gihugu cy'u Burundi. Turi kugenda tubanyuramo mu makuru gake gake kugira ngo tutabarambira, twerekeze mu mujyi wa Pinga. Iyi ni Pinga imaze iminsi igera kuri 4 iri mu maboko y'ihuriro AFC M23. Iyi ni Pinga iri kuri Koroza, iyi ni Pinga coalition ndetse na zangabo za Tanzania bamaze kuba bakura indege zabo zitagira abapilote hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani, akaba bavuga ko bagiye kuba bakwadvansinga bakisubiza iyi Pinga, bagahita bakomeza nanone badvansinga
za Warikare hose tayari ibitero byageze muri Warikare, ubwo tugomba kuba tubyitegura cyangwa se tukabyikanga hariya muri uriya mujyi cyangwa se muri biriya bice bigiye bitandukanye byo muri teritware ya Rucuro. Ngira ngo rero mbashimire mwe mwese tugeranye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Amakuru nakagaruka murabizi ni muri ya masaha ya mu gitondo nkuko mwabibonye. Mbifurize kugira weekend nziza, mugire dore ndabona weekend iri kurangira. Mwese ngira ngo mbifurize impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Mukore subscribe, musharinga ibiganiro byacu, ubundi tujye tubana mu makuru umunsi ku munsi. Murakoze.